Ibihe byiza kuri mwe mukurikiye Imena Official, nizera ko mukomeje kugenda mumererwa neza cyane aho mudukurikira muherereye. Turaje mu makuru abagenda avugwa cyangwa se amakuru agezweho kano kanya. Ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi ahazwi kuri la Koronishe haribereye ibiganiro byahuje intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola nk'umuhuza w'ibihugu byombi, ariko aho ngaho hari ku rwego rw'abaminisitiri. Izi ntumwa zaganiraga ku ngingo zirimo umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no guhagarika imirwano hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yihuje nayo bahanganye n'umutwe wa M23. Muri ibi biganiro u Rwanda rwahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, mu gihe ku rundi ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho uwitwa Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari wari uyihagarariye nyine ariwe ndetse n'uwangora nk'umuhuza hagati y'ibihugu byombi, nawe wari uhagarariye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Tete Antonio. Rero bitewe n'uburemere bw'ibi biganiro, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye ifunze umupaka munini, aho abashaka kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se bavayo bari guca ku mupaka muto uzwi nka Petite Barriere mu by'ukuri. Hanyuma ibi biganiro byabaye mu gihe iminsi ishize ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kayikwamba yanze gusinya amasezerano yarimo ubwumvikane n'abakuru b'iperereza b'impande zombi hamwe n'umuhuza, byarimo gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR. Bibaye kandi mu gihe imirwano ikomeje muri teritwari ya Masisi no muri Kivu y'Amajyaruguru, nubwo umutwe wa M23 na DRC byari byasabwe gutanga agahenge. Ibiganiro bya Rwanda biheruka byari byasabye u Rwanda kugabanya ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho, ariko narwo rukabikora, ari nako Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaje ko yatangiye kurandura umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Nibyo ngibyo biri kuvugwa rero, ariko ntitwagenda tutavuze no muri entertainment. Inkuru yiriwe itrendinga uno munsi, aho rwa rubanza rwa Sengabo Jean Bosco wamamaye nka Fata ku mavuta, aho yatangaje ko kuva muri 2017 yagiranye amakimbirane adashira na Muyoboke Alexis, ariko yibuka ko hari igihe bari bagiye kwiyunga bigizwemo uruhare na Safi Madiba, bizamba ku munota wa nyuma biturutse kuri David Bayingana. Yabitangaje kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo 2024, ubwo yarahawe umwanya n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo yiregure ku birego byagaragajwe n'ubushinjacyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge no kubuza amahwemo hifashishijwe urusobe rwa za mudasobwa. Imbere y'urukiko, Fata ku mavuta yavuze ko muri 2017 yari afite ikiganiro yakoraga kuri Contact FM cyagarukaga cyane ku makuru y'abahanzi mu bihe bitandukanye. Muri kiriya gihe ni nabwo Alexis Muyoboke yari agikorana n'itsinda rya Charly and Nina, ubu basigaye babarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko muri uriya mwaka aba bakobwa bateguye igitaramo cyabereye mu mujyi wa Nyamata, banatumiyemo Meddy, ariko ntikitabiriwe cyane. Avuga ko icyo gihe mu nkuru yakoze yagaragaje ko aba bahanzikazi ari beza, bafite ikimero, ariko batashyize imbaraga cyane mu miririmbire n'imitegurire kurusha gusabana gusa. Avuga ko iyi nkuru yakoze itigeze yishimirwa na Muyoboke Alexis kuko yarakaye abyukira kuri Contact FM asaba guhura n'umuyobozi. Icyo gihe yahuye na Gakwandi Dickson wari program manager, amubwira ko iyo umunyamakuru yakoze inkuru ikababaza nyirayo atanga ikirego mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC. Ati uyu yabwiye Muyoboke ko ntacyo bari bumufashe kubera ko umunyamakuru wakoze ikosa aregwa muri RMC, bityo inkuru yakoze
ikagororwa mu by'ukuri. Yavuze ko umwuka mubi wakomeje gututumba kugeza ubwo Safi Madiba ateye intambwe ya mbere asaba Muyoboke ko yahura na Fata ku mavuta, bityo bityo ibintu byakomeje gututumba mu by'ukuri. Hanyuma bahuriye i Remera ahitwa Sun City. Fata ku mavuta avuga ko agerayo yasanze hateguwe inzoga nyinshi n'inyama nyinshi cyane. Mu gihe ibiganiro byari bitangiye, Fata ku mavuta yibuka ko haje David Bayingana mu mvugo ikakaye abwira Muyoboke kutazigera yiyunga nawe. Fata ku mavuta avuga ko yababajwe na ya magambo ararakara, asimbukira Bayingana bakizwa na Safi Madiba. Ati mu burakari bwinshi Bayingana yafashe ikirahure cya Hennessy agikubita muri mashine yari ihari irameneka. Avuga ko mu gitondo Safi yamuhamagaye ku mugoroba muri telefoni amubwira ko yakoze neza agatera intambwe ya mbere yo gushaka ubwiyunge. Uyu mugabo yavuze kandi ko muri Werurwe 2024 ubwo yari akimara gutangira akazi ku Isibo FM yasabye umuyobozi we Kabanda Jean de Dieu kumwunga na Muyoboke, ndetse byatangiye gukorwaho kuva muri Kamena 2024. Ati umuhango wo kwiyunga wabereye kuri radiyo iyobowe na Christian Abayisenga na Jado Kabanda. Twakoze ikiganiro cyabaye amasaha 2 biza kurangira twiyunze. Icyo gihe ngo Muyoboke yabwiye Fata ku mavuta ko amwanga kubera ko yatangaje ko yatandukanye n'umugore we. Arenzaho ati ibi byose yambwiye byabaye muri 2015 ntaratangira itangazamakuru, bityo nta ruhare nari mbifitemo mu by'ukuri. Akomeza agira ati ibyo Muyoboke andega byose ndabihakanye nshingiye ku kuba hari aho twagerageje kwiyunga ariko inyuma akongeraho akaza akandega. Bya bantu ndabona bitoroshye kabisa, ndabona bitoroshye, gusa ntabwo biba bikwiye cyane. Ntabwo biba bikwiye cyane muri entertainment, ko entertainment ni ukwiyunga cyangwa se ni ugukorera hamwe kugira ngo mubashe kugira, kuko iyo mubashije gukorera hamwe mugera kure cyane. Gusa ntabwo ari ibintu byiza cyane mu by'ukuri, ntabwo ari ibintu twakwiye kuba dushima, ibintu twakwiye kuba tunenga mu by'ukuri, kuko hari n'ibindi byinshi cyane bagerageje kuba badashyira hanze, ariko iyo hajemo ibintu bijyanye n'amoko nabyo ntabwo ari sawa, kuko makuru nafashe kare. Ubwo rero ni Imena Official ikugezaho amakuru aba agezweho cyane hirya no hino muri entertainment. Amakuru yose aba ari gutrendinga mu by'ukuri. Ubwo rero mukomeze mugire ibihe byiza cyane, niza ko mwakande subscribe tujye tubana buri munsi. Amupfunyikiye nyine ndamupfunyikiye ndapfa gushyiraho.